Yes, kanangire rero nihanganisha abakristu muri rusange ba Kiliziya Gatolika ndetse n'isi muri rusange. Rero cyangwa se twabuze umugabo w'intwari, ni Papa Francis watabarutse rero kuri iyi tariki ya 21 umwaka wa 2025. Ni inkuru y'incamugongo rero itumvikanye neza mu matwi y'abantu bose, aho igikuba cyacitse muri Kiliziya Gatolika. Ni Papa Francis rero atabarutse ku myaka 88. Uyu mugabo wabaye intungane mpaka atabarutse kabisa kuri iyi tariki. Rero ni ibyagaragajwe rero ko Papa Francis yitabye Imana hari ku isaha 7:35 nibwo Papa Francis yaje kuba atabaruka, ariko inkuru yagiye hanze ku isaha 9:45 nibwo amakuru yashyizwe hanze na Cardinal Kevin Farrell. Uyu rero niwe ugiye kuba asimbuye Papa kuri iyi ntebe muri iyi manda y'inzibacyuho, cyangwa se muri iyi minsi batari batora undi. Uyu mugabo rero akaba ari we ugiye kuba ari nawe wari umaze iminsi amuhagarariye, kuko Papa Francis ntago yari ameze neza, yari akiri mu bitaro arwaye. Uyu rero mugabo ugiye kumusimbura we afite imyaka 77. Rero Papa Francis abaperezida ku isi muri rusange bose bagize icyo bavuga, ndetse abantu bakomeye bagize icyo bavuga. Rero amagambo Barack Obama uyu wabaye perezida wa Amerika, rero nawe yatanze ubutumwa rero mu magambo ye agaruka ku butwari bwa Papa Francis watabarutse kuri uyu wa 21. Barack Obama yagaragaje ko Papa Francis ari we watumye benshi bifuza kuba abantu beza, ndetse yemeza ko n'umugore we bafatanyije agahinda ndetse n'isi muri rusange. Ati uyu munsi njyewe na Michelle rero turi mu cyunamo hamwe n'isi yose, abagatolika n'abatari abagatolike bose batewe impagarara n'urupfu rwa Papa Francis. Rero niwe Barack Obama. Mu gihugu cy'u Rwanda naho sinahava ntababwiye cyangwa se ibyo Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe ashimira Papa Francis ku byo yafashije mu rwego rwo gusaba imbabazi, ndetse Kiliziya yasabye imbabazi, uyu mupapa yasabiye Kiliziya muri rusange imbabazi kubwo Kiliziya kugira uburangare kuri jenoside yakorewe abatutsi, aho rero Papa Francis we ari we mupapa wabayeho waje kuba akemura iki kibazo mu mwaka w'2017. nibwo rero uyu Papa Francis yaje kuba akemura iki kibazo. Rero Perezida Paul Kagame icyo gihe yari yageze hariya rero i Vatikani ari kumwe na madamu we Jeannette Kagame. Rero Papa Francis rero kuri icyo gihe yasabye Imana imbabazi, ndetse asaba isi muri rusange imbabazi, asaba n'abanyarwanda imbabazi ku ruhare Kiliziya Gatolika ndetse n'abari abayobozi ba Kiliziya Gatolika bagize muri jenoside yakorewe abatutsi. Reka turebere hamwe uyu mugabo Papa Francis ni ibiki byamiranze umwihariko wa Papa Francis. Rero abahuye n'uyu mugabo rero Papa Francis mu bihe bitandukanye bamusobanura rero nk'umuntu w'umuhanga kandi wakoraga ibintu bijyanye n'aho isi igeze. Uyu mugabo rero wibuke ko yagiraga uruhare rwinshi mu gutanga amacumbi ku batayagiraga, agenda ahumuriza abababaye. Muribuka ko yagiye no koza
imfungwa muri gereza. Uyu musaza kabisa yicishaga bugufi. Amwe rero mu mavugurura yakoze muri Kiliziya Gatolika arimo n'ayo kongerera abagore uruhare mu mirimo ya Kiliziya. Urumva ko uyu mugabo yagize byinshi akora muri Kiliziya. Musenyeri rero Filipo Rukamba mu kiganiro yigeze kugirana n'Igihe yagize ati rero ni umuntu woroheje, udakunda ibintu bimuhangayikisha. Aha rero yavugaga kuri papa ati rero ni umupapa w'iki gihe cyacu mwiza, woroshye kuvugana nawe biroroshye, uko ugiye arakwakira ati uri uwahe, abundi mukaganira. Rero ni Musenyeri Filipo Rukamba ubwo yavugaga Papa Francis uko yitwara. Papa Francis rero apfuye asigiye u Rwanda umukaridinale. Uyu rero karidinale ni Kambanda. Muramuzi ko ariwe karidinale w'u Rwanda. Ubu rero ku nshuro ya mbere mu mateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, umwe mu batora papa azaba ari umunyarwanda. Rero ni nyuma y'uko Antoine Karidinale Kambanda azamutse muri urwo rwego akagirwa rero karidinale. Urumva ko abakaridinale ni bamwe batorwamo papa. Byari rero ibyishimo kuri Kiliziya y'u Rwanda kubona umuntu nk'uwo nguwo uturutse mu gihugu cy'u Rwanda abaye karidinale. Kiliziya Gatolika rero ifite ibikorwa bikomeye mu Rwanda, usibye ibijyanye n'iyobokamana ifite amashuri arenga 700 ndetse n'ibigo nderabuzima hirya no hino mu gihugu. Igira uruhare mu bindi bikorwa birimo n'ishoramari mu ngeri zinyuranye nk'ibigo by'imari, amahoteli ndetse n'ibindi byinshi biteza imbere ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda. Papa Francis rero apfuye mu gihe hari icyifuzo cy'uko azasura u Rwanda, akaba umushumba wa Kiliziya Gatolika wa kabiri ku isi ukoreye uruzinduko mu gihugu cy'imisozi igihumbi kabisa. Apfuye rero kandi hashize iminsi hatangijwe urugendo ruganisha ku ishyirwa mu bikorwa cyangwa ishyirwa mu batagatifu ry'abakristu batanze ubuzima bwabo kubera abandi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Yitabye Imana rero amaze gusura ibihugu 68 mu ngendo 47 yakoze mu myaka yari amaze rero ku buyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Rumwe rero mu ruzinduko rwari rutegerejwe na benshi ariko rutigeze ruba ni urwo muri Argentine, igihugu avukamo. Rero ntabwo yigeze akoramo urwo rugendo yari yarateguye kubwo guhura n'uburwayi yaje guhura nabwo. Rero yaguye mu rugo rwe i Vatikani ahitwa Casa Santa Marta. Rero umuyobozi wa nyuma bahuye ni Visi Perezida wa Amerika J.D. Vance. Rero ni Papa Francis, igikuba cyagiye gicika ku isi muri rusange, ku isi kabisa, aho abayobozi bagiye batandukanye, abaperezida ndetse n'abavuga rikijyana, bose bagiye bagira icyo bavuga kuri uyu mugabo wicishaga bugufi Papa Francis. Rero benshi bagize icyo bavuga bigiye bitandukanye n'icya mugenzi wundi. Sasa rero uyu mupapa by'umwihariko rero yavutse tariki 17 mu mwaka w'1936. Yitabye Imana ku itariki 21 kwezi kwa 4 2025. Yavukiye rero muri Argentine. Yavukiye muri Argentine ahitwa Flores. Niwe rero aha niho yavukiye. Papa Francis witabye Imana rero, reka tuvuge ngo iruhuko ridashira, ndetse dutanga ihumure ku bakristo ba Kiliziya Gatolika ndetse
n'isi muri rusange, ku bakundaga uyu musaza wiberaga neza, abwire ngo mukomeze mwihangane, aheza ni mu ijuru kandi ahagiye aratabarutse, agiye nk'intwari. Nari Emmanuel, kora subscribe kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe. Ciao ciao.